assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ka Diama TV Mamad Dawda kadi woni artude salmina on ka hande mercredi on do mana alarba le 28 juin 2023 no woyri non eno andirdon non haray mi salmini wonbe ka télévision do ben fo mi salmini kadi wonbe men darde be mo kala ka hikkitori hino salmina hino jarna mede lando si tawni on juuli e jam sabu wobbe ko hande woni ko juuli Dakar do non ko jango woni ko juulete wobbe non juuli kono tigi on ko jango ni julde nden juulube hande e juulube jango fo hiden tori Allah okkube baraji ko ne julde nden kon okkidabe kadi bibbe julbe fo accidan ha boye juuta accidan e jikke e jokkere en dan haray en salmini famiji din fo ka hande e mercredi on do le 28 juin 2023 hara en salmini famiji din fo den salmina do sal lengeren président district burkaje dum ko e leydi pita en salmini modi hasimiu kadi toujours pita leymiro miside mabbe den hino inne miside dumbuya wattude e muhammadu alpha be do kadi toujours ko pita gongore ha hore masi ley cehel fellomaro hara en salmini do yimbe men ben fappu ka Diama TV do hiden salmina hiden jarna hiden lando si tawni ko jamtu woniri mo kala ka hikkitori en salmini Souleymana don e Gambia on don kadi ko hedoto do Tindi e Tali kanko e bengure makko den en salmini famiji meden din fappu e dente den hiden salmina do président dente den dum ko Muhammadu Serifou Ba Madina Linsa wontirdo don e Gambia ko ollami dental wietengal dental gada ko mbangal ngal no hawtindiri sous préfecture ji tati dum ko Linsan saran duguntuni badugula en salmini sonnabe wonbe ton ben fo no hajjamarema bente Linsan geme wontirdo don e États-Unis haray den salminamo ko ndaro kan kadi Tindi e Tali hara en salmini kadi Jaaja Binta Boy Catilamba toujours wonti be don e Amerique de lando sitawini ko jamtu woniri kabe hikkitori ton e Fatoumata Hajja Fatoumata Binta kanadde sunta ya toujours wonti be don e Amerique en salmini Cerno Mamadou Wulen o do ko johere kaynete don ko ware woni ko jeya en salmini kadi malado koware en salmini alhaji malado duguntunni en salmini alhaji aliou dunkiwel wontirbe don e Konakiri en salmini alhaji hadi lamba fangol e koto makko alhaji saliou en salmini be de lando sani ko jamtu wonto en salmina jajan Jenabu Sadio wontirdo do e labe hide lando sitawni ko jamtu woniri e sengol labe kabe hikkitori ton on don kadi ko ndaro Tindi e Tali ko interésiro kadi Tindi e Tali en salmini groupe aji din fappu majji arak fi portal kokuma dental gada komba labanam mi labane dental kurkoto kami jibina don hara en salmini ko ni ton kon fappi den ardina do président lami do ton on fewro do be nam alaji Amadou Julde wattude ancien président on dum ko Mouhamadou Yero Balde wontiran don e Maroc hara en salmini Jaaja Hajja Fatou e Jaaja Bente Flaso wontirdo don e Konakiri matoto hara en salmini fo de lando sitani ko jamtung woni ton be do foko mi yewtirde ko intérêt be Tindi e Tali haray mi salmini koto am Mouhamadou Samba don e kurkoto ka amen wattude e biddo makko Hamza haray mo salmina don e kurkoto de lando tawni ko jamtu wonton en salmini wuri baylo wontirdo don e kurkoto ka amen hide lando si tawni ko jamtu woniri e sengo kurkoto ton hande kadi iden sutani Tindi e Tali on non haray mo be ko yo accuto hakkil yentito Tindi e Tali no initire Tindi e Tali kono accutudo hakkil wo a heɓay nafa e muɗum ko lannata nafa ma kadi aduna e laakara sabu hiɗen etido yewtugol moƴƴa kan tanke moƴƴa no heddi wata mo haalu banka suɓu moƴƴi ɗin tu yewta ɗum wona wigol ko gandal ko satti wo wata dépasse goɗɗo neɗɗo sino faala teddungal ko hoorema taw wattotoɗa teddinde siɗa faala yiɗede ko hoorema taw yiɗata siɗa faala gokkun ko hoorema taw attotoɗa yiɗande gokkun si yiɗana goɗɗo neɗɗo do ka yiɗon añan ɗo taw landito ande o nafata hay hore makko o sikkay ko goddo woni wadde kono kala neddo añanɗo o nafata hay hore makko mi salmini sonna an dum ko Ummu Hawa wontiro do e Grayofu kanko e faybe am ben fo mi do lando si tawni ko jamtu woni ton e sonna Jawara on don kadi ko hedotodo Tindi e Tali on be do fo ko Grayofu woni ko be woni hara en salmini Mamma Saliou Dukuku wontiro do e Grayofu wattude Mamadou Alpha ko affaire jo be ala non tan fewndo do mais ko hedotodo Tindi e Tali kanko Mamadou Alpha kokuma ko affaire jo wondo Grayof ka Pamekaz haray mo salbina hide lando si tawni ko jamtu woni ton si tawi woni hibe gerde client seeda ka fembugol kanko Mamadou Alpha
en salmini sonnaɓe fo en salmini hajja aissatu kundara iɗe lando si tawini ko jamtu won toon salminen hajja mariama bela wontirɗo ɗo e aslem ka raayi yeeyo kadi gañilaji moƴƴi e seeniji moƴƴi e paɗe moƴƴe kanko hajja bela woni ko o yeyata haray mo salmina ɗon e aslem hiɗe lando si tawini ko jamtu woni toon hiɗen natande tindi e taali on haray jama o yo accuto hakkil jentito tindi e taali on nana faama anda ko honɗum innete tindi e taali kala ka yewta en anditay mawɓe men ɓe wono maketeɓe ama so en anditay waytayɓe wono ɓe wayi en anditay farba teela en anditay hewɓe ka meɗen ton en anditay kadi kamen tigi ko ɗum wasi tindi e taali on hino moƴƴi heɗagol ko culture meɗen ko yete culture ko fina tawa mo be noon fina tawa mum o yandi wata hawku si a hawki moƴƴa sama mbokk olof yi sawa na ngeen def déwéniti parce que am na ñoo xam ne tey la ñu julli am na ñoo xam ne suba la ñu julli yàlla nañu fekkee déwén yu bëri képp ku fi am mbokkam bu tawat wala moom bu tawat yàlla na ko yàlla saafara si jàmm ak salaan ubbi ñu wërsëg yi maa ngi nuy sama mbokk bi Idrissa Diouf fii si Ngor nuy Moussa Diouf fële si Kaolack ak sama mbokk yi Pape Seydou Diop Fatick ak Ibrahima Ibulaay ak Mama Diallo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si Diama TV dafa am loo xam ne nettali la histoire la boo xam ne bu yeete la mun nañu wax lépp si olof moom laay ñëw def si pël après na su ma paree dinaa ko expliquer tuuti si olof maanaam fin bi su ma expliquer rek di ngeen xam parce que histoire yi ñuy nettali la muy jaar-jaay si ñu bëri histoire yi na soo ko dégloo ba mu jeex day yeete day tax nga xam yu bëri day tax nga moytu yu bëri day tax nga gën a xam lu bon ak lu baax nga moytu ko parce que loolu moo fi ne lu bon ak lu baax yàlla nañ yàlla boole si lu baax yi may ñu si xewalee mi ñun ñëpp képp ku fi ne mu jéggal ñu suñu ay bakkaar ñun ñëpp jërëjëf ñu ngi tàmbali si nettali histoire yi yoni haray ɗen arde ka tindi e taali haray arino e wattu mo andan ɗon hoore mon hadi jama on heɓay duuɓi hara wona koko faandi o wattu ɗo ɗon andu aduna na hande ɗum fuɗɗi ko allahu lan ɗon tun andi wattude aduna fuɗɗi tagaɗo ko ber ko holla kon ko ɗum o famata ko hollaɗa kon kadi toujours no wodi ko andata no wodi kadi taway ko suumi ko anda hari noon wurete duuɓi wulure e ko fawi duuɓi 900 ko ɗum nanata e o wattu ɗon ko wurete kon tawi duuɓi ɗin no heewi joni noon e nder ɗum ɗon iɗon andi wattu be e wattu allahu lanɗon no waɗi ka aduna ɗo ko ara waajo tagore nden wonande on nanowo mbajo wonande on nanowo ko yewta ko honɗum wonta ɗum kala ko waɗi sifa mo waɗino ko heɓuɗa o ko heɓuɗa yettiri allahu lanɗo taguɗo ma o wiya alhamdulillah rabbil alamina mi yetti allahu lanɗo taguɗo lan o kala ko heɓuɗa ko hitti wo ko hitti koko allah maranma kon ɓuuri hittude si tawi hiɗa gomɗinimo sa gomɗina noon heɓoɗa e makko yo allah dandu en heɓagol e makko koyen heɓu e makko moƴƴere makko nde o jogui nden ɓuuri e moƴƴande karma ko ɓe ñande fof ñande ɓe aray ɓe andintina en kono ɓa tindi e taali on kadi ko moƴƴiɗi woni ko takki ko jannguɓe ɓe woni ko takki e yewtoray fof haray o wattu ko duuɓi guluuji woni ko wurete duuɓi 100 mawɗo debbo gooto allah okkimo ɓiɓɓe jeegoo okkoye mo jeeɗi ɗon on ɗo woni toolaajo afo makko on heɓi duuɓi boyi ko boni o yawti duuɓi 700 hikkitiɗo ɗon on tele wona 500 hikkitiɗo ɗon on jeego non ha sakkiti toolaajo makko on ɗo woni ha seeɗa tun nawni on sonnajo ƴawi jippi iɗe wawide tun mawɗo debbo ɓa ɓiɓɓe makko ɓe woodi heɓɓe 600 woodi heɓɓe 700 kankon kay o ɓatti wulure nden kanko on mawɗo debbo joni noon on toolaajo makko nawni ala ko ettaki geloɗi nayi beyi
baali o yeeyi ha o ronki, o eti ha o ronki, kala ka o nani ɓeeɗo ñawday o yehi kono o tawi o ronku, kala ka o nani fi lekki o yahay kono o ronku. Hakkunde ko yarete e ko pikete e ko lootete ala ko waɗali, kono ko arani wonki ala ko goɗɗo wawi. Ko ɓa tun si tawi wonki nangama tanki Allah o lanɗon ƴetti taaliki a ɗaɓɓanayki lekki, ko ɗum finuɗen tawɗen. O eti ha o ronki, Allahu lanɗon ƴettiti on ɓiɗɗo makko toolajo ɗon tawi himo yiɗimo ka nder ɓernde. O wulli o jeeja ha o ronki, ala ko etaka, ko wullugol tun woni golle makko ka o jooɗi o. So mijitiki on ɓiɗɗo makko ɗon o fesayi, o fesi ha kawtal ngal fof maapi, ɓe inni yondino heɓɓitoɗa toranoɗamo, yo Allahu hinnomo yaafo, fewnama an kadi tagama e lawol siratal mustaqima, ko ɗon ɓuri moƴƴude. O wulli ha o ronki. Ɗon andi toujours Allah no addi exemple ko waajo jama on, annabajo goto ari tawi mo himo fesa. Annabajo wi ko honɗum mawɓe, ɓe ndaari tun annabajo on ɓe fesi, ɓe inni he ko ɓiɗɗo woni ko faatiɗo. Annabajo wi ko ɗum noon fesoton, warawoma si waranima ko honɗum kadi fesata ɗon, sina yurmede seeɗa ni sintira. O wi o na ɗum mi woni fesude, mi ndaru mi tawi o fataniɗo lanɗo o, oɗo ko entere ko kecco, ko ɗum ɓurilam fesinde. Si mijitike tun keccum, andi mayde keccum no yurmi, ko ɗum addi yomi fesu. Annabajo wi mo duuɓi 3 faati ko o wiyata ko kecco ko boobo, o wi hi ko boobo. O wi ene si Allah tawnima e yaasi jamano mo andanɗa hoorema ko duuɓi 100 woni kattude duuɓi maɓɓe, ka duuɓi 100 kala mani hewtuɗo ɗum ɗon e maɓɓe, o lilirtewa wonɗo lilde foññe, adanada adanatta, ko ɗo woni duuɓi 100 maɓɓe ɗin haray hatti. Yiltiti kaɓe heɓi duuɓi 60 hankadi sinaɓe walla ɓe wawana hoore maɓɓe ay fus, tigi tigi on kaɓe heɓi duuɓi 60 haray ɓe gaari. Si tawno Allah tawneno e on jamano, ko honno gerdata ɗum. Ɓa ɓen ɗon koɓe ɓurata ɗudde ko duuɓi 3 duuɓi ko duuɓi 100. An non mo mawon a wi heɓi 3, kamɓele koɓe wurata ko duuɓi 100 ɓuri ɗuɗude, an a wi kecco ma on komo duuɓi 3. Si tawno a tawano e on yaasi jamano mo tawata wurete duuɓi 100, ko honno gerdata. Mawɗo debbo on gite ɗe way si sa'a, on tuma o fixi annabajo on nokku gotum, o ala fayda hinƴude hakke ko o maƴi ko annabajo on haali. Annabajo yiltiti kadi e yewtere nde, wi ko mi wi'uma jamano no arde mi anda ko duuɓi jeloni hakkude men e maɓɓe, ko wulurena ko tagu ɗon andi, kono aduna on o lannata hewtali ɓe tawata duuɓi mum ko hatti ko duuɓi 100 woni ɓurɓe nawoyde ɓen. Doole maɓɓe ɗen ko hattata ko duuɓi 60 ko min haali ka. Mawɗo debbo on andi ka haala ɗo o ko haala haqiqa, par ce que ko annabajo woni ko haali. Gite makko ɗe wayi wakko sa'a, o yejjiti ɓiɗɗo makko on sa fatike, hakke ko nde yewtere ɗon hulɓinimo e jaka no woodi wurayɓe duuɓi 100 hara ko ɗo woni kattudi duuɓi maɓɓe ɗin. Si ɓe heɓi duuɓi 60 haray ɓe gaari. Annabajo wi ko no woniri ɗum no arde, mi anda noon ko wattu hombo haray hino arde. O wi ene mi lando ɓa landagol ngol bona, ɓen no wawa ɗaɓɓugol goɗɗum ko ɓe ñaama. Annabajo wi angal andude ko boyi, ɓen ɓe yiwɗa hiɓe ɓuri wonɗo o wonɗo yiɗude aduna. Ɓe ɗaɓɓiray laamu, wasi ɓe mayata. Ɓe ɗaɓɓiray jawdi, wasi ɓe mayata. Ɓe haasodira, wasi ɓe mayata. Woɓɓe maɓɓe añidira, wasi ɓe mayata. Woɓɓe waɗira bone, wasi ɓe mayata. Ɓe soodira village, wasi ɓe mayata. Ɓe darnira galleji, wasi ɓe mayata. Ɓen ɗon goy ko hinni fayda ko fi jawdi aduna, ko e fewno maɓɓe fayda, hay fi rewgol Allah ngol fayda, sina a wattuyla ko seeɗani yiyata hakke ko ɓe yiɗi aduna. On ɗon o wi Allahu akbar. O wi ɓenno ka hoore leydi ɗo ɓen ko aroyayɓe. O wi ko aroyayɓe, ɓe ara noon taw kono ko aroyayɓe. Hiɓe yiɗiri aduna, wasi ɓe mayata. Ayay ɓe waɗa bone kadi, wasi ɓe mayata. Ayay goto no darni villa, darni étage, darniti kadi étage, soodi galle,
mari million ji mari milliard ji haɓɓito kadi tamay aduna e hakkude tawata pelletti ko neɗɗo maayowo mo tawata hay duuɓi mum ɗuuɗa. Mawɗo debbo on tamiti hunduko kon ɓurti kadi ngalɗude. On tuma o deƴƴiti ko boni boni o ko yaata e miniti 10 himo pansa ɗum ɗon ko honno gasiranta tagaɗo. A wuro duuɓi temedere pet kanko sa ɓaabi duuɓi temedere ni haray no yaade mbawdi ma ni o pansi ɗum ɗon ha ka hakkil makko ko honno goɗɗo wawata rewirde ɗon taguɗo ɗum on e ko gurdam hun raɓɓuɗu kum e jaka kanko mo wulla ɓiɗɗo makko mo duuɓi 3 e jaka no woodi wonɓe arde ɓe tawata gurdam maɓɓe ɗan ko hatti ko duuɓi 100. ɗum ɗon maapini mawɗo debbo on ɓuri ko ɓiɗɗo makko on faati ko fii on jamano wonɗo arde. ɗum ɗon ɓuri mo maapinde ko o hikkiti ɗon o inni kanko si Allah tawnunomo e o wattu wurayɓe duuɓi 100 hara duuɓi towɗi ɗin ko ɗon hatti duuɓi 60 harayɓe dole ɗen ɗuyti ke ɓe wata hay fus. O wi tigi tigi on kanko ko e ley leggal o yahayno o hoosa e ngal ley leggal o ɗaɓɓata hay fus sina rewgol Allah hulanɗo taguɗomo on salligo juula janga ber ko wawi kon itta sadaka. Kono wurowo duuɓi 100 a wawata hinnade fi ɗaɓɓere jawdi wawa rewde taguɗo mon kanko o tawi ɗum ɗon kanko ko non tun o miijorno si tawi ko tan makko on koye ley lekki o yahayno o hoɗa ɗon ko honto o fewti a wawata darnude togoru tan on no raɓɓiɗi koya juulu koya janngu koya ittu sadaka koya waɗ moƴƴi e nder ɗum ɗon hiɗa wawi waɗorde junubu ƴeray tan on ino perda tun ko ɗum oni calculde togoru tawa wona fi suudu huɗo wona fi suudu huɗo wona fi suudu paani wona fi etasi wona fi kay goɗɗum go ko wona ɗum ɗon o wi kanko o fooloyta o wawata ko ɗum tun o wawata wonirde. Haray noon kami woni yewtude ɗo hande ko 2023 miɗo tañƴini eɓɓidire on konko hitano ko o wattu ɗo min e sikke an haray no wonɓe heɗade ɓen si heɗike mo be kadi e miijo mum ndaare konko hitano ɗon on mawɗo debbo ɗon ko sabu ko inna no woodi wurayɓe duuɓi 100 tawa kadi hiɓe hawjani jawdi wa wuro duuɓi guluji 10 ko ɗum heɓɓintini mo ɓiɗɗo makko on fes miijitoɗen noon wattu ka fewdiɗen ɗo ko miɗo darni étage mi yahay leyɗe miɗo faala laamu miɗo faala wonde ministre miɗo faala heɓude million mi heɓa million goto million 2 million 3 konta tun ka hattata te sa ndaari no wonɗa jokkirde jawdi noon si a renaki ko Allah yamirma ko heewi kon taway a ala timminde par ce que jawdi koya ittu sadaka wallitoɗa ɓe ɓurorɗa ɓen wona ya walli mbuɗi ɗin ka banque de wiya min miɗo mari milliard ji andita gurdan hun kon ko gokkutinni kala noon tagaɗo haray no baasi hoore mum wuray duuɓi 100 woɓɓen ko capanɗe heɗite tun ko wona haalede ka tagge kon on tawi ko ɓe capanɗe tu woni fatade yoni noon oɗa ko heɓɓitori ko o jamano ɗo min mi sikkata on no hulude fi muɗum haray fi aduna on koyo jama on hawrin sa woni noon ko aduna a ɗaɓɓay ko wura ko surrora ɓa ko ɗon Allah walan ɗon addiri kono noon anduto amayay dey ɓurta yanganade ɗum ɗon ittu sadaka wata kanso wata wujju wata toñu kawtal wata waɗu ko hana fiya heɓu jawdi ɓa hiɗa andi jawdi ndin sindi ɗuuɗi ndi lorra e job mayri ɓa hiɗa felliti ko hiɗa darnude étage ji bus soda otoje bus mara konti banque buy waloɗa maya ndin jawdi ɗon ndi ɓeydane bone ɓa hiɗa andi ɓe accirɗa ɓen ɗon kadi ko aduna woni tokkade a anda ko honɗum ɓe waɗata jawdi ndi enen noon fewdo o wattu ɗo a yiyay goɗɗo no ɗaɓɓi jawdi ha fayda yejjita e waktu on tefata landotako piire fi laamu piire fi leydi piire fi worɓe rewɓe piira fi gorko worɓen kadi piira fi rewɓe piira fi jawdi oɗo miɗo halfinomo bitiki an o bonni mi jonitata mo ko fi ɗum tun nanata oɗo yehi leyɗe ɓeɗo mayi ka ndiyam ɓeɗo no wadde ɗum ɗo oɗo soodingal katkatiwal ɗo oɗo soodi ɗum ɗo oɗo waɗiri ɗum ɗo ko fi ɗum ɗon tun nanata hino haale ko ɗum wasi innumi on no nandita wasi ko o wattu ɗo woni ko hitano aray noon mo beyo seɗu ka hakkil calcula
si tawi ɓiɗɗo adem fatike mo duuɓi 3 o sifanama no woodi ɓe tawata derniel mum on ko duuɓi 100 o heɓɓitike ɗum ɗon saabu ɗum ɗon ara enen fandiɓe ɗo ɓen mo beyo calcul tum si tawi a wawa heddade aduna mo beyo miijito mawɓe mum e soro mum enen ɗo fof sen calculi ɗo feccere nden ben mum fatike feccere nden walla feccere ɓurde fandude nden nene mum kadi fatike aray ko wattango jila ngol taalol ɗo kadi ko ni ngol yaari ko moƴƴi kon fop hiɗen tori yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo Allah o pottinan en kala ko boni o fewna en fop o tega en e laawol siratal mustaqima o waɗina en ko o yiɗi kanko Allahu lanɗo en kala junubu mo heɓuɗen hiɗen tori yo yaafano en ɓa tagaɗo iwata e toñugol taguɗo ɗum on ko annduɗa e ko anda hiɗen torimo noon yo waɗu en ka yurmede makko kanko Allahu lanɗo taguɗo en on salminama on jarnama mo kala ka woniri e nder aduna Allah on hino salmina hino jarna en salmini famille ji meɗen ɗin foppo e dente ɗen e groupe aji ɗin e télévision ji wonɗi en sivde ɗin e yimɓe wonɓe en sivde ɓen fof hiɗen salmina ɓe haray noon ko hikkitaymi ɗon kadi programme meɗen on ko saati kon hino laati hiɗon andi mboma bari ɗon andi mboma bari goy mi ala rewde ko o yewtata kon mboma bari mi ala yewtude ko o yewtata kon kono noon en fof ɗen andi mana si tawi woni a yaray ndiyam o yiwata yarinkino yaro ha ɗon ɗita si a ñamay ñiiri ñaamu ha hara tef wata amu ñamugol sabu a yii mo hersata ya ñaamu ha hara ko noon mi wawi o misirande gimi mboma bari wattude e kajjatu leeluma aray ɓe hewti Dakar ɗo hiɓe habbi ñande bimbi julde donkin ɗum hawray e juma on joni faɗɗi janngo ɗum ko grand théâtre ko ɗo wona e fottede mboma bari e kajjatu leeluma e goɗɗo go hiɓe wondi mi sikki ɓe namo tama jala on ɗon kadi no woni tammo maɓɓe haray hiɗon habba ɗum ko grand théâtre ɓe weltina en ha ka weltare nden hatti ɓe yewtananen ɓe yima ɓe waɗana en musique heɗitoɗen ɓa ko ɗum fandi on jarama o weltanama ka Diama TV e weltanike kadi Diama TV on fop e weltanike technicien ɓe wonɓe ga ɓen hiɗen salmina ɗo karama ko winda jaabo wontirɓe ɗo e Wakamu hiɗen lando si tawini hiɓe jaam kamɓe karama ko winda jaabo kala faalaɗo ɓe adresse maɓɓe no laaɓi poste o après mi aroyay min kadi mi hunƴo numéro maɓɓe on himo ɗo goy kono ɓa mi hunƴaki mi ala hottade kono kala faalaɗo ɓe adresse on no laaɓi poste en salmini kala wonuɗo ka Diama TV ɗo assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh